Dari tigi diliu sie ugoki. Niego mi cheheje. Hare temi pette unni pigetio dileki view. A se ni ki vorje. Tie David renanunu kelakeliu NYIEPOU Christa se penyole teho. Ici. Luke kinye kermo kerpo. Ticheni kinye vogataki. Tigi dile ko dile ki vi ha sevor te ko ke phego petso ke se ha dozo shri mu thiezo shri ko petela dile ki vi ha ke pano fe se ko petso la ba ha ka sike ti sovi we mu ki ni Christmas se vor ga ba pette ke lula se ya ko che do ke ze ke pe ko ke no therinu tsali robo ke lile do mo che do ke krimori pette buri pitsun hichu Krisar pete ke zedi ke penofer shokazunu unis siezodi ke penofer ki zunu vor ke zaha le rekra mu ke thezie ke tse ke melusedi unis siezodi pete ke zedi ke penofer shodowe sala tsali sezodo sala chile ke vi me peteri ke ze sethadi ke ze tsali hawa ke lido homie unye ke zo si ke zo baros ko bazodi Kilili ervi de chile gibi me peteri ke ze se thazodi je do ke chemu ke shonu ke penyo fa che kile so hat sudo we pette ke ze se thali do me mo se tha kile zedi ugo je do ke je tesle mo zo cherry ripadi ho ho mo hosdi Merry Christmas ike zo ha se ho ho wish to sake peteri ke ze let's all wish each other Merry Christmas. Turn to your left, to your right, to your front, to your back, and wish each other Merry Christmas. Thank you. Tsaliku kribodi heta tha themi pette nini leje joy to the world ke za ha se ugo se desele mu chale do mu ni go je dari le di ke ze unis ye di tsali se peto se di ke pano fa thezie po se se ke Temye pete ne ni lie che NYIEPOU ki zute NYIEPOU la ye ke se lie ke la ke liu borde nye ko sala nye ni je tali ke bi me je dasi ki je pete nye ni lie che verse keriu verse po po pete ke je dazodi unis siedi ke ke lila do we verse po bizo do 1 2 3 go hem ye pete nye ni lie che NYIEPOU ki zute nye ko la nye ke se lie ke la ke liu borde ke la ke liu borde Tie David ke dir nanu mituki yopununu NYIEPOU Christos penyolite zaliku krikini di hitnya se hawa ke lido
Christmas is based on a gift exchange. You see, the gift of God to man, His Son Jesus, and our gift to God, and that is presenting ourselves to God as a living sacrifice. Muchas do que se di que penyofa o gift que za to khabi u ko ke se ka su ha se di u ko ri u ko ki za de khabi po chu se le gi view sa que te sie melu mu u ro sho se po chu se le gi view so ha we muchas do que se di u ko course ha yo ha ke li do give thanks with a grateful heart que te sie bie po chu che que me sa ke penyofa PONYÜ Jesus Christabu u ke la li de course que za yo ha que se ke li do u pe deri que se di nu que par que te sie que se resose po chu ke pe te que se ke li do que te sie bie po chu che que me sa que me yo pro Jesus Christabu give thanks que te sie po chu che que te sie po chu che que me sa que me yo PONYÜ Jesus Christo que la liete que te sie po chu che que te sie po ZHEGESHE tipo ba pelegri pitsu zo shiri chu zo shiri krisar zo shiri je do nsu ban no ke pno fen pe ziewe Jesus Christala ke zo ha ugo pe te se ke pno fen te zie praise ke ke te zie bie po tje ke me sa ke me fa PONYÜ Jesus Christabu u ken la lite ke phumau bu Jesus fali KESHO KETSHE khawali Jesus Christa u gola sie shobata kachla pe ziwe ni pu yebo chi do ke zidi ke no fedi no shoya nsia nzabye stesia no ba vo do ri here
说里面第一步，一个不是一个可以个是喏，说个不喏，我头白电脑上一次理解，给台子也台子都白带上知识的，可以稍稍的讲些话，没，白带马上给他一个白线。尿过被尿别物质时代，他不尿面我别物质时代，木给过别我不个 video， 木我是特别哈人个西，我给过给朋友说给查切过，比头给地尿是的，给你 Christmas 我给吧不得给路是呀。我不得比说话的贴文 ，Christmas 的好 ，Christmas 的说啥好呢？我给啦，不得别些么，不得不玩，我这道THEJA有个我俩听的，我接着阿婆THEPFULHUKHO写的，我不得啦THEJA查实个了出来了。With the permission of Chairman, DIEKEPU, which is that we go Bethlehem this Christmas begin. 就是我的个在有没有历史啊？我们说说不比赛历史啊，耶稣本那个只是 Bethlehem， 好不好？我给我历史。应该是我在的，我的屋里人就是吃我个是我的来没事，来没事给说我那几个去过去，给我面对去过去，没事，就是面对的，来没不对啊，是啊，就是啥呢？我来在我，给过去就是说，来是那个是第，我那反第就是开始的，我给我应该的是。这个在里头，后来人都是的说，这个是毛什么的，来技术的不能吃，现在技术，技术没苦，你这个我的毛是，这个的是技术的啥，能一口的味，一个这，这个在某些就是说，你这个这个稍微，那改成了，以前那个是，给你都地不良，这个是的是，如果。就是因为这个有那些家不去过，我是这些喜欢下来，就是我那么特地我，还有我的天天说，要啊，我们老这个是家不是头的是吧？其他这些有的是不修啊，你头必须给这就是来，如果我那我是那些不第几个年就是第几个年我是还有这些我给这个还是留的，是那么这些我给为。做某个认识了的，在看那个外国之后给 Christmas 些，就是下里，我给你个是期待 Christmas 那个，说出来，你带我是啦，底下是我们来的下午，这个是国不是出来，艺术看图，艺术看这，艺术不说的这，这个这，艺术如果我聊天，如果哪个面我出来，一般都会喜欢的做做新闻。还有可能现在个是美国多，不然是然后，是不是不得？多现在我外国人聊什么时代，技术我们这些那个人
的那个有，我老么今天啊，就我的他给那个是我去呗，那就舒服那个是现那个的那个有我给人都是我那个啥哇，这个是我吃了那个这里是啦，有那个吃到，给他给你投诉是不是？不是是，那些这些能给你别积累个人，那个手玩一下，给都吸收走，一个是啦，我给我们我开始那个我。可能会给我时代第几个年头呢，就什么第天都能，这个叫你记住到离课有事，你记住过年，现在点头结果，那就是上来，一个就是说开始来这个是特别是我。但是现在的我就是说，啥叫弄？些贵弄，些贵弄，些哎，10%了，对的。其实我这边上来了，我感觉还别的多的，这个这面他如果是我给侬他多少10几个不，我侬不给我的，那是个是这那边手能说呗，他我是个是那个是哪老的，但是我年不给侬不给我拍到我给过的，是哪个给过的都是拍，那就是这么说的，就是西边，给这钱我底边我个都是如果是来啊，是啦，一点的地就是我现在给你都来说哎，那我的技术在这些一点的地，这这些我不啥技术在很多哎，就是什么我跟咱们说过技术给我的哎，也就是那个我在能说还都现在是找不那里哦，我那个是不会说哎，我根本都不知道里边给他了，也就是跟咱们说事儿搞不好，这个是这个啥事多，哎，这多不就吧。弄到那个在玩的这个电话看个事，那个这到那玩的下，那他说那跟我来，就是说你不去苏克斯塔给讲，那玩个是，给把那家的出家话，那个的这个变化是的玩呀，那儿一个不太熟，我的些，也他啥的是个但是说还做这，那一天的出家我说是，那个聊啊，那个拉丝玩是这个不，也是那来的些，你给底下能那来，那说么就。你不在我给不了我多，我最多把到啊，所以什么都给没起来接，是这个 program 啊，是不是给把我一个我们自己的些个你不给流失，听见？这样个没的些你不我找不噻，一个前面这个把我就是只是嘞，不，我给说过我啥他不是嘞，所以说你不在历史是多的些，像就是关过去都是才玩呗，你不好把带我那找不噻，我是这，说你进入过。我说现在这里是到底是都是菜玩呗，完了还有也是的菜多的我认为我找不着个呗，对我只是了，最后个土地拍摄个都是现在我找不着，只是你不是的，那个我们看的个人来，自个没的些。
那个么好什么，我第几那个我后边个就是那个白来的菜，那个白的，你不去苏克斯达克那个是得查出来，阿门。不是不，本来个是个米玻璃，我不得个啦，我不得个啦，查是个啦，不是为，我接着ZHAPU TSALI Kenya group Kenya kinu rana ke le chile to sanctuary choir mu Sunday school NHICUKO sanctuary ko bu choir ko bu share ready go bu ke so de putiu sele to
Everyone looks forward to Christmas. Everything seems bursting with joy. But sometimes we forget where joy comes from. Christmas is all about the Father's love for us. God sent His Son, Jesus. When Jesus was born in Bethlehem, the angels appeared in the sky, praising God with great joy. Today we celebrate just like the angels, knowing that God is with us. One true King has come, the Father's only Son, came down for all of us to conquer the world with love. The promise turned to flesh, the prophet's words descend. The Savior has come to earth with freedom for all the world. Let heaven and nature sing praise to the newborn King. Christmas is all about the Father's love for us. Join with the angels on high, sing with the saints in the choir. Christmas is all about the Father's love for us. Heaven's Son, the universe roars with praise, for Jesus is born this day. Let heaven and nature sing praise to the newborn King. Christmas is all about the Father's love for us. Join with the angels on high, sing with the saints in the choir. Christmas is all about the Father's love for us. Jesus is here, heaven has come. Christmas is here, sent out for us. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Heaven and nature sing praise to the newborn King. Christmas is all about Father's love for us. Join with the angels on high, sing with the saints in the choir. Christmas is all about the Father's love for us. Jesus is here, heaven has come. Christmas is here, sent out for us. Can you imagine how it felt that night when Jesus arrived? After hundreds of years of waiting to hear from God, suddenly the Messiah was here. When Jesus was born, He changed history forever. There would never be another time when God would be silent or far away, because Jesus had come. From the little town of Bethlehem to our town today, God's glory is available to all. Little town of Bethlehem, how still we see delight. Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by.
can show the joy of Christmas in many different ways. Sometimes we sing, sometimes we dance, sometimes we do special things to serve others. It's Christmas. We sing because the Savior is born. gives us joy because He loves us. We know that joy comes from Jesus, who was born to save us. We know that joy is a greater gift than anything else we could ever receive. But here's the best part. We can share the joy of Christmas with others. When we tell others the story of how Jesus saved us, we are God's most powerful messengers of the truth. This is good news. This Christmas, share your joy.
ZHAPU TSALI zugola KEPHRÜ peje ngo jero AKHONO SAKHRIE bu shiri KETHODIE KEPHRÜ tiu seledo Teretono kini Christmas kelu kecep sedi kebor kebab petego kipuse ya. Soro unga pastor dipuse keto debo nu mezidi cedo Bible prese keto liro Luke chapter kini ponuvo mefa keto a Catholic kewa version nu preso ra ariza gedala sunu preso ada do. Putse gitu bekebau Jisu Krista kepenyo Siro sekisa Agostu Kaisare kijenu keba pete kobu uzathu be sorkari election nu shili nudi hukum khashe kurini Syria ranam ho kedi chekeba ki so vaso se thezathu there thocha mu mi pete uzathu do di utho urana nuvo preda Siro Josephri Galil kije nu Nazareth ranau nu to se Judea kijenu David erna Bethlehem Mosia kejau nouveau kekrila monra po David no kinumie mu po yemezo kejala mu po pozathu do di UNYIEPOU kerito pu pieje ke wafa Maria zevo mu safa noni foto tiu UNYIEPOU sunu ke baki tenu safa sa ponyo peno keto ja tsotoda sidi po pono tefunomi norios penyole di po fenhepie po kezbe Peribu Hachaya Keja Bayo Ponu Pija Kikrila Moner Sokinu Unieba Jeketala Teko Kefeko Mutigi Dilego Siro Ranas Sunusa Teko Kefeko Terhajadi Teva Uto Uko Feya Keja Niru Nipu Dilime Povor Uko Kiki Thalie Mu Nipu Kezito Uko Vapie Lutza Hatza Zikroida Mu sala uko michi pida si zeti ki delio uko se michi heje hare temye pete ko uni pike to dili ke vi aseni ko kivor yawe te David ernanunu ke la ke liu nipu Christas penyole de ho siro nego fenhepie unoyo ke zpie peribum hacheya ke ja bayo ponuja dingu le to nego su nguro sile to ho si sisha zemetha po dili su ze u ke penofut se ke ja hamhe ti pesothogi ke ba u ke penofubu poza ke meyu chile che mu ki je ke ba themie poponi ke ja koburi ke vichwa leche society gi dile ko uko khawa diti ki khochota che te ko ke fe ko honi ho se ke ji we chese uko Bethlehem nuvo di nipu we pi uko ki pu ke se cheketa ko me hokhe sidi uko ke nu rivoru vor Joseph mu Maria unie mu unoyo peribu hachaya ke ja bayo ponu jadi ngule siro uko seyo ngutse no seyo ze kinhe uko kipu ke shoko pie mi kipu sha sala te ko ke fe ko pie uko kipu ke shoko ke sikhe ko ungo preda deri Maria we die soko pete pie ponuki shase di medosi toda siro te ko ke fe ko tiki di liwe se uko kipu ke shekhe ko ngutu ke lela u ke penofat se mu rudi tolada nopesia peje ngo jero DIEKEPU tiu kerchole de sla pastor bu shiri thalaga so putisebo ge soda 여기 하대고 팀이 월 추서서 뭐 찾으래 뭐 제도 팀이 크라스세리 뭐봐 그 증무스리 그 변형 페이지에 우 마스크 세프발레 그거 그제디 크리스마스 디호누 그제 니푸르 쇼디 하이디 니푸르 쇼리게비 스가살라우 그 변형 페이지에 토로웨 지수 크리스타 자누 베테켈루세야 시로아 아투아키 크루스누시리 크리스마스 게니 수스비세 워케바 베테 mu kitikinu nitsnyabanu ni pura shogaba pete kelusiawe ugo sanctuary choir mu NHICUKO lamo zhe ugo program haige zgo me ku delala levi
내려고 메리 세바시리 이거 잘리 어잘리 공도 세바디 부티하고 하누 자푸츠세야 계속라 이거 베지에 제도리 녀고 자푸라 텐자 물레웨 개그리고 뭐고 하토가 까리츠바야 소고 자푸조 스모데들이 제도 커고무 이주고 대지에 베그리스네야 부티호누 예 헤키 크루크레 주시로 해고 렵토고리 크레디 님하게 위치베고 기스세야게서 수고슬라 니베제게서 수스리 부시야웨 무 히부 하게 위베데츠디 우실 코와달 위데 수 잭스몰로 네 니한테 자고 세헤제가자게서 수고스 세리부 부티하고는 이고 니바 야게즈골라 니그 뭘 베제 밀리게 대제 졸레모데들이 니 베제호 게자 기크루스누 무히고 려토고 스누 수비세 베시세야웨 이걸라 차바야 뭐 이거 게 차라리 이거 베제바웨 우고 제도 개후 가가와시에 베시가바게 미디 대대고 쓸려고데 부티우라 데리 바게즈기 제도 베테고부 모제부 무펠레게 되어서라 도즈세바 살라 바게즈기 니야 필리모디 되다 히제 무모제수 세보디 이거 마츠몰로리로서 세보니 키크루제 힐리에 제즈리 키크루제디 게우자누 헤겔리에서 무 케페뇨버 THEJA 세디 부티스고서 세겔리에선 제가 저수서세 베시스야 우고 스고슬라 메리게서 테뉴고시리 서셰 테푸고 테모 퍼기세워 비에서 차서 테뉴고 제서 이거 베제토 게크리미리 게크루이서웨들이 이거 ndugo merigesa sugosala nigo bejeho geza suribese busiamu betego bubungu preledo ki grupo lapo imodeho sala mili bitsin ju bete ni ya bi preleje geza susa busiaho homelaliro Christmas liro tie unile bechaba modishidi Christmas tree decoration go roa mi bie giga zobe ga ba so roa musu zidi Christmas jide iga zu da ya de u go lawe Christa mi lawe mu UBC nu war ni pu rashulia ga ze mi lawe u go Christmas new e chidi botela zele loi Christa gi nu u go ni ba ga da Christa un nu ba ga da su sa lanu nu u she ze bu ni di ke penyo fa THEJA mu unibaga zesusa butiho nu uwe ugo bu haidi unidi uki kruzedi morike penyofa THEJA krge zesedi unigile tseleba sokosa pachamoro buti tiladado derishita zosheri Krista unu bagada kinni susubu tiesheri Christmas dihonu mu buti petenu ukeni susedi nigeze di tsasi dugele 这天呢，给这属实我给超为木，你不给不是不离，加比有个，可是你不说个是别对过只是个咧自己。这多那是努persuade的，木 Christmas 就是给不什么哩，如果 Christmas 就是被为什么？那这多 progress look to 个是 Christmas 就是给朋友就是 persuade，木属实被没的努如果。 제도 마크로보 게부게서 수스 츠는 바웨 코린티아 게리우 부어 메페 뱅우 코린티아 게리우 부어 메페 뱅우누 하이게 증울리 우게 뱅요퍼 겐냐에 템미에 하시우기 하시고 무게 뱅요퍼 타츠 메지리 템미에 기 메짜고소 The foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Kepenyova kenya bugazu ri pumichi legazu zomana mu kepenyova tatsen mejigazu Paul Corinth le sunu
西个这 language 不这个是属是这里属是 person。我耶稣给朋友不会吃不的，吃些都不的朋友玩个这好努些哩。如果他们个流努，给朋友不给伢，给朋友不他吃没一个字是不。是个这罗布木连，给朋友夫给伢，木给朋友夫他吃没一个字说哈，不知几个字不读的。Is God foolish? Is God weak? 给朋友夫伢没，给朋友夫他吃没一没 ，absolutely not。莫多少，dari kizu we puase。que peño fue seña, que peño fue se tache, y que se lea. Mu pole tu que se Corinthe, ko ki tu que se verse honu pue. Ki zu kim hedi lea shi, que peño fue se shoboya shi, que peño fue se kia shi, que se ki zu que lenu nu, tu que se ugo su se reclase ke. Mu ki zu mimu nu, we. Que peño fe masimo, que peño fe nya, que peño fe tatse me ye, que ze que mi. Ugo que pelen nu, Christamila, hake kame ye, derivum hake nye, me ye se, musuliro, jisu que peño, po puse me fubuginu, peño vorgets the virgin birth of Jesus, one of the most significant events in Christianity. Supro, Kenyuliro, Jesus se, cruz ginu, shigasa, kizu kepumala, shigasa, suha, pachakenye mi segasa, kepelemina sinide. Muk event hani halesaliro. These are events in history on which our faith stands, right? Ukepele, Christamie kepele, haja hanihanu, Jisu hila shigezu risawe. They reform haja hanihanu, ukepele haninu tageze ugosusimulia. They kim hedi Jisu penyo vorshi, porque penyo zeu unfold segezu. Kim hidi Jisu cruz ki nu xieshi, po se zeu su unfold segezu, me hoseliro per menyosa, ze po zeu rekram menyoseliro. Humanly speaking, it's the epitome of weakness. Temye ki zang nu lesa joliro, Jisu penyo vorgezu, mu Jisu cruz ki nu xiegesa ze suwe. tatse, ugo suse, lerevi. Perché l'uomo che hubori, temie che hubori. Muri Gesù hedi che dimie yenu nu vorgetse robo, che dimie ron nu vorgetse igeze mie doliro. Kukim hedi po penyoshi. Some hidi upenyoda zame semo tozo. Mori po seuzo shiri. KESHE. Po kim hidi sheshi. Some hidi shezame semo tozo. Kia diga. Because he was crucified. He was crucified. Cruz ginumi bu putsevie. Goa. Tatse, ke tatse ze, ke tatse riu, ugo sus munidie. Ke krilamun po penyo ge zri po ni tu peribu matsia ge zbu kubunu nu po penyo. Ugo te ze shi siamo. Ke penyo fa nyu jisu penyo vorgetsa. Weakness. In weakness, born in a manger,
as vulnerable as a baby. 뇨라뇨면서 게 tats 수수제 게 켈리비데 부게 켈리비데 벤헤비 부게지 템미에 그 츠끼는 누 물기 끼기는 누 우벤뇨야 지수에 미투기는 누 우벤뇨 tats tats 사고게서 미끼리 tats 고게서 뭐 부게서 그미 크루스 누 보세우시리 미끼리 tats 고게서 세 슬로 um모모데 that the world thinks God is weak. 개penyo fa tats 그래서 크리스마스 제우는 우고 개penyo fa 세 tats 야게서 무부 tats 게서 탑이 끼게서 우고수 제도 프로게수 무 크리스마스 제우는 하고 부게 케 사고서게 개개라면 that was God's choice. 개penyo fa tats 게서 누 temye mimu temye keleu tats 게서 리우누 보에 부터 리뷰 부터 부카비 우고 뺏기서 무고 프로게서 베시 군누 작게리로 기게서 보가 he chose to enter human history God's choice of weakness God chose to enter human history verse 분누 디에게서 지수 penyo게서 띠기 호티우누 팔레스타인에 로미에 부우게카 사바살라 소르카리 세케 크리케 코케 크리부부 보디 우고게카 셉게바 띠우누데 무고 테제누 프로볼리로 테제하고하 시자 아구스투 카이사르 제고 우고 히스토리레스다고 소고스 제 프레야 기즈 제 Augusto Caesare Gesù pegno che le mohozzo ti cesere può nu Gesù pegno che le sie ti cekere die 31 BC nuovo AD 14 gazo poi che cos'è 이게 수수부 서가 지수에 호하게 cos'è che baghi può pegnole muho tiu poi mi pettebu Uzar rumor shogatsa Roman Empire nu nyolhuki debubashi su fugatsunu tichekere dienu vapo basi asi tedzenu mukele every 14 years ugo census suha kemusia mu ho tiunu su tsegetu tilada kizuwe potyopo programu potyopo riunu kizuwe shidi tazya Sika batiunu, sika tiunu ke penyove. Human history nu, lerdi intervene sika za. Mu potyo po kapye ut kizu history nu potyo po kagasa, posunu lerga za suha. Tatsa ke za hibunu nu lelivinye. Ke penyove mhapet teseba. Ke penyove mhapet tese ke bala. Mika 시제케시우 베틀레헴누 갈라게레보 펜뇨보르도 게츠 부비게도수 하보르디 오거스토 카이사르 띠우누 census fucking 무게츠 프로그램 수누 지길레 무지수에 포포모 포조니아 나자레누 베틀레헴 누보시 무 베틀레헴 누보 모르쇼데 Mumaika 시제케시우 베틀레헴 누시게 즈보 펜뇨레도 호디 디체케 크라보가다기 부베카 바보 in human history as it unfolded kepenyofe pomharsu jigasa temyeje seyejenu the fact that the birth of Jesus is rooted in history indicates that history is his story. And just as God chose to enter into human history as it unfolded for Jesus to be born, he enters into our story every day as it unfolds, so that his kingdom, his rule, and his reign is born in us. 지수의 temye history nu lergetza kemhi.
무보 르게 즈수 기게 즈보 타비 게가 게바가 게페뇨 뱀 하베 데세바 테미 제시리 왜 수스 부제 수스 부제 무보 테미 제누 르게 즈 테미 히스트리누 르게 즈 테미 히스트리 왜 보토 따즈야 게페뇨 뱀 마르누 따즈야zo 데시기 따게 즈누 보 르디 르게 즈 수스 타하고 타비 우고 기게 수 기게 즈고가 History no learning jisubu penyo vorga tsu ugo bugo lesson ki getsu buga kiriu jis ke penyo pe ukel hunu udziunu ti sonye ukel hunu zia ti sonye put to je ni prayer and as that unfolds po learning ukel hunu porque di bu penyo gele po rule porque kagetsu porque di kingdom susu bu uginu penyogele susu tsewe ke penyofa jisubu penyovo ke dola semhedi temi history no temi zeno buya matsasa mususa jepuga thonom ha chakin yelele ke vichakin yilo ki ke tsubuga ke penyofa mutemi di Mukize Sanya sepir kesekeshe jisuginu. In Jesus, heaven and earth merged. Jisuginu. Mu jisuginu ugo bu 합작게 기보 시길에 올려로 호we. jisuginu. 왜 무가바 메르가바 무 메르가바 페가바 무 메르가바 수사 기게츠보가 디게사 기즈게사 개차체 무게 차체 지수 게디 우누 루게디오 수 메르가바 지수 크리스토 기누조 지수 크리스토 기누조 게제 수스리 렐레웨 성아 기즈우누 게코게 세미에 소카리 게크리게제 머리 기즈 부초 pompo 프로그램 누누시디 따즈야 게코게 크리게제 기즈 게카세 발리비 Augusto Caesar hotiu pue que koseba. There God was in charge. Augustus Caesar was ruling when Jesus was born. But God was in charge. Jesus peñovor que zunu. Po lerdi temi history nu. Lerdi Jesus bu peñovor que zer tsegesam hato nu. Ukuri hoha. Lepesu serviwe. Dad, keko ke krigeze kizu ke kabalivi. Keko ke kri sorkari ke krigeze ler uke ka se balivi. Deisuko ke kagabazo. Uke penyope haseba. Uke penyope in charge. Uko tie Christmas nige zeti unu. Pacha susuri lesasake. That God is in charge of our history, that God is in charge of our affairs. Sorkari ke krigazabu haka kasabawe. Muchiri puri ke krigazam haka kavordo. But let us not forget that they are just ruling. They are not in charge. God is in charge. 저긴요 기가즈부 물리가 개penyofa tatsa tabi 기가서. God chose to come in the form of man. Ugo kepenyopa temie hitsepdi vorgaze Christmas tiunu sigazu ho pugaba hom hasamode ugo siba there is susa kepulasnu kekelamunu sizogezla ketzogezbo. If he is God, why didn't he come in a more extraordinary way? Of course, virgin birth extraordinary sezo. There ke peñova earlier ki this scary extraordinary goza keklamon jisu maria ginu peñovo goza podzesimo to hapri me yemalomo me ke me yime ke diga zamim hidi peñovormo insignificant sedi ke dimie ke peñovo e liro ki di me yemelodi ke merietsdi vormoshi.
Why didn't he come in a more transcendent and more spectacular way that the whole world will make no mistake then and even now that this is God? 기어디시무시 게텍트럭에서 게멜리게서 무게스기 시게스기 게페뇨브데 이디 심하일리게 비누누 기어디 부부 vor무시 이디 게쫄리비 데리 시게주 무디 부부 응금히뚜디 vor 응금히뚜디 vor게서 술레스비 뉴런요 느쁘게스기 미디 무vor게주 뉴런요 메유부서 Febie Bukeziva lying in a manger. Mitu Kunyubum Hatsiagaza Beriku Yubununu. Yes, the first two just like us. Nyuranyomim Hidi Penyo Vorgazu Mumhetu. Febie Bukeziva Gaza Bukezigaza Suri Ugumhetu, but lying in a manger, not like me, not like you. God chose to come in the form of man. 뭉무티온고 시바데. 논티온 시바 아티와 시바 테미에서 타츠. We know ourselves. We are weak. Human beings are weak. Dere kepenyo vasu ketalidi sunuvor. Pudze pupfatsanyo go zeri persebi. Matinu shiri, lubnu shiri, jisup fatsanyo go zeri mosebi. Abraham, Isaac mu Jacob yinunu vorgetze susununide. Petego mi vinye imodie. Homiu ke lu ke merie getzelu. Te vidi lugese. 테니까 쇼미에 법도 짜녀고 시계들이 두대 시계들 두대 개penyofa 타츠게즈수 법penyovor게즈는 시리 법 타츠 수스리 메이엠을 로고게서 츠비에 시계즈고입니다. 텐님 히디 vor게즈수에 타츠 토리 vor게즈 히우데 무법제우 법자부 예제모르즈 좀 담고 법제우 게메리에게즈 법도 짜녀고 시계즈 무리데 There God chose to come in the form of man. His choice of weakness. 이든 지우누 개변요배 텐미에 측어져 부텨 부히우누 측서. There 텐미요 개변요배 디제모와 시디요 개변요배 히수하 비에 체비차 그저 처와 수 이덴누 베틀레헴 누기메가 베틀레헴 누 게페뇨퍼 테미르히츠 디라포 네 테미에 쓰가주 부리우누 테미에 쓰서 데리 베틀레헴 누포 테미르히츠디 보켜포 젬하토 히우누 라보르데 and he came in the form of a baby 뇨란뇨미요포 쓰디 무수키에데가 temye ze putsdi temye ze identify tsdi musunu temye tsetsa gazunu su ze identify tsdi kiediga so that man can know him, so that man can know God and find his way back to God. In Eden, God created man in his own image, but man shattered that image by choosing to disobey God. In Bethlehem, God took the image of man, and that's the image he created, and came in the form of a baby, identifying himself with man's brokenness, so that man can know God and find his way back to God. God had to become weak like us. Kepenyope ngumhedi tatsa ketzakimi nupo kasumosde kiediga. Kekelamo nupo po kedi baunu baliro.
Porque dirve po majestinu me yemelova ZHAPU zayetsidi porque di baunu ba basi badaliro ugo possilegenzde. Ugo makibunuri possilegenzde. Mo ugo bu possilegedwe kiga zibo tsumo shida pue ugo riunu nu vormo shida. Sala ke penyofe jisubu tsu jitufudi penyovor. Sala ugo ke shilivide. Temye ke shilia. Temye konyo kere ko shilia. Temye konyo tatsukuri shilia, konyo ke viri shilia. Konyo mejiri shilia. Ugo shia demu temye tonu. Between men and men, between humans, we are able to identify, understand each other. So we weep with those who weep. We rejoice with those who rejoice. Ugo shidi, that's how we relate. Kepenyofe po majestinu, porque dignu, po ZHAPU zayetsegetsunu, rabi badaliro, we will not be able to know him. And that is why God had to come in the form of us, human, like a baby, so that we can relate, so that we can know each other, so that we can know God through Jesus. Mushimo zeshe kepenyofe sidegenzo. That's the only way you and I can have relationship with God. That's the only way we can know God, because God is God. We are humans, frail, imperfect, and finite. So how do we know God? Only if God comes in the form of us, in a way that we can relate, in a way that we can touch, in a way that we can know him. God's weakness. God chose that path of weakness. God knows what it means to be human. Temye se kimia shi. Kepenyofe temye reli si. Kekilamu ne poe temye tsidi. Who vorgezela. Chakenyo no go lesson ya pie ugo vietsedeke. Susalano nu ibri dieker pengunu pugeso hawa. Kekilamu ne we uke tatsuko sileke lo jevo ke zato pomone. Pozori uke miedi dopi ke huburi zikelie po bade. Pozowe ke puma puriza. Uko zievo, uko high priestu, uko sutsadi ke penyofiki chakabao shoboga. Temye kere purisi mudi, puke di baunu, regret tofa kemere me yeme lovedi, zapuza yetsakaba. Temye ze disconnected, shigazubume more. Ibrile says la. Jisu ugum hedi vordi, ugum hitudi lugesala. Ugum hitudi tsjitupa, ugum hitudi dopizekese, ugum hitudi kerezekese susalanu, pue ugo sutsudi, ugo la chabageze. Ke pumma puritsamo, iside, without sin, shigeze yevobawe. For we do not have a high priest who is unable to sympathize us with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Jisu temitsidi vorgezela. Jaseu kepenyofa tatsegetsu ketadi vorgezu kim hediga. He chose two inexperienced teenagers to be the earthly parents of the Messiah. It's both foolish and weak. Leslie ro. Kella ke leubu penyo vorge dola. Kesar ke medzimi yokenye. Ginu Messiah ubu penyo vorza. Lele modende. Lele modende. Tsala temye pingu niliro. Que penyofe nya keranya que penyofe tatsumeji. And that's exactly what God did.
when he chose Mary and Joseph to be the earthly parents of the Messiah. Ugo matipunu, she looked to the Kenyunu, Ungo Progressunu, Ugo Susa, and Mukemetsu Selido. Tezenu Pugaza, Hatzerikepu Deri. Mariamu Joseph Unye Jisu Penyo Kelie, Mu Unye Kazet Hulidi Jisu Penyo Kelie, Tihonu, Unye Kelhujaliro, Ticheker Die, Nunu Ticheker Tenye Toki Bag as a Susapuya. They were between the age of 14 to 17 years, Mary and Joseph, when Jesus was born. Let to Sada. You make it about 14 to 15 years. If you are 14 to 15 years, just raise your hands. Higher, please. Oh, yeah. Joseph, Mary. Can you please stand up, Indian terrain guy? Give him a big hand. Please keep standing. And the other girl, please stand up. Just stand. Let's give her a big hand. Just wait, okay? Mariamu Joseph. Thank you very much. That's Mary and Joseph. Aya, kepenyuva. The risk he took. Mariamu Joseph unyiginu kepenyuva nyobu penyuvor keza. Je teenager go teenager maybe life experiences were different or are different. There is a 15-year Naga girl or boy is the same as Mary and Joseph's age. Life experience ke krisheri. Personality emotional growth, well-being, Musala che teenager muti za teenager jisu tiunu Mariamu Joseph unye tiunu teenager shiga zugo kimhe balivi sala immature they should immature part da de rugo nyo hakwari but right now hakekanu retsotsolim ukele retsot pitselim lo de ukelu no experience totor kevi ke sho siket kilimolo uti olam haket dagetze susuri ke dashi tulikamo ejude mum halle mudi hatsam hamha morim hapum hama pemmugeze su ejude hatsarimo lutsarimo u ejliro 시게즈 띠부누 그래서 두이 빨리모 기주미리 뭐다 시리 빼도 그래서 띠부누 시게즈미데. Not only that, they can be very inconsistent. 지우니바 우니모 말하다 우누메 헤세서 작크리모 우니모 돌아다 네 화보 빼삐 따바 빼삐 이다 녀바모 빼삐 라레모 네 빼삐 마이르가 게미 inconsistent 그누 teenager में बहुत ही चिकर दिए करती तो किगो शियाले देश दी पिक्चर पढ़ लिया जो there is सीजन में वो में कन्यो सके जो forget about parents of the Messiah में कन्यो सके जो लेसी उगो के किगो सा हापे तेन उन्हों के मेशिया दे उन्हों के होकर उत्सव दे आया किमिदा 마리아 누크뇨제 조세 누크뇨제 뿌리 시조모데 게오스요 크뇨고에 운누 게후게 어쩌다메지데 니크뇨고 니쿄온 카비에 마리아 뉴조 마리아 뉴포무리 조세프 뉴조 조세프 뉴포 타노스스비 아기 데브르누 게메지야사다 기데브르누 게메지야사다 우니 쯔찌 모바데 롭부게 쇼보 우니 때 과세바데 시바데니 and whatever
God, let's all leave it there. Yet God chose Mary and Joseph. Why? Because he trusted them. He trusted them. 크리스하고 다운 크리스하고 교훈우 하이즈부리 세켜서서 마리아무 조세프니 suddenly spiritual. Suddenly 개변요페 운이 기누 화부츠스디 운이의 시디 빛을 내가다 메미내가다 로프기자 시모 내 운이 튀우니까는 맺즈발 오이시리 개변레기자 츠세츠바가자 개변요페 무테미페 개변요페 기누보 호와 테미 기누데 스위시코 게글리게비 운이 지운 프로실로 개그럼 무티기 딜레오 보디 운이르츠 무기 띠기 딜레오 기가즈 뭐 부스시 수스 운이 누게 메지에 그녀 배참모 수게 부들이 운이게 부다 내 기세 시얼즈 조세프 호프투조 a 16-year-old teenager so nze experience no suddenly 다시 세바르면 뭐 I don't think so 기주메 즈바로 시리 다시게 즈그로 운이 기도즈라 시게즈 maturity 운이 에이추 비츠레모 데로 부기자 다시게 즈그로 바가즈라 케페뉴베 운이에 그다니니 but the point is God chose these two inexperienced teenagers 기대가 because he trusts them lesson 기가서 보가 God is interested in your life. Thinking of Mary and Joseph, 14 and 16 or whatever age, going to become parents, we feel very jittery. Parents, as parents. But we are like Mary and Joseph in many ways. Mariamu Joseph unye, he uguri. Mariamu Joseph just as God was interested in their lives, God is interested in your life and my life. Yes, God is interested in you right now. And he wants to use you to accomplish the purpose for which he created you. And for Mary and Joseph, that was God's purpose for them. That was God's purpose for them. And God was simply carrying out his purposes through these two young, very immature teenagers. Nkelunu po interes bagetse susa kigezo laga kegelam no po ntsese po tyon ntsese mu hachabulan ntsese machabula ntsese mu po nkelunu nu po kelebo pom harbo body su tsisno bagzela. He is equally interested in your life and my life, just as he was interested in Mary and Joseph's life. Kepenyover chadgiu kepenyover he chose a scandalous situation to bring the Messiah. Teenager mikenye medzipe shugazukenye zuzomona tezebo tezeke tevibo bi unye dasa wade musu kigezubuga ugo verse pengunu per chema tipo gerta tanuri Joseph was pledged, Mary was pledged to be married to Joseph and was expecting a child. Huh? Pledged to be married and already expecting a child, something has gone wrong. Tell me a calculation nu. Tell me a program nu. And this is scandalous. Matipu kerta tanu. Pojo Maria bu Joseph ze ke video ke vakha setyoda ke vakha sebalo. Dene unye tenu tepu tsul huketa mudze sefe ke mesaru puginu nyoni vetokeda sile.
Kids Israel nu. Kisakiatse doliro kisakiatse ketze tiunu has step sebaya. Poliro engagement. KEPHRÜ. Timikini gazı budobaliro KERÜSO KEPHRÜ gazı suha. Sesinu engagement. Sesinu engagement sinu betrothal suya. Musuliro KEVAKHA gazude. KEVAKHA gazude. Ugor engagement si gazu isalaya. Desoro KEVAKHA gazude. Musesinu kisakia. So engagement, 3 stages: betrothal, and then marriage. Siya ugo Israel mie jonu. Mu betrothal KEVAKHA gazu susuliro po chani sede. Mu KEVAKHA gazu it has become the engagement. That's when the engagement becomes legal. Kezel hulevide gazu tejonu sus siredaya. Musuha birho gazu birho dioliro. Mikenye KEVAKHA betrothseleda di kezel hola daliro. Su birho lege diowe KEKHA. Muugoro KEKHA gazuwe kezekia seleda ukisikia seleda shinu KEKHA gazu language useye. Dere hotiunu KEKHA tiunu kezel hodaliro KEKHA gazu ju subise susumejia. Mu Mariamu Joseph unye Maria PUNYÜ kemasaro pugi nu PUNYÜ nivelega tasuha KEVAKHA KEWAShe kisikia tsileka momodze su donu pu kemasaro pugi nu PUNYÜ nivelede sala temie jonu judami jo mejia gatsak lu jonu liro papo tevire kekelam kezel hulemolo deri PUNYÜ nivebade ugo teogo jonu shiri chiri size Kisikia tseligo munu shidaliro ke kreda ishia. Tevire ishia de. Sala Maria kelhunu hotiunu PUNYÜ nivelega da suha. Po society nu po saprogamo. Po society nu po stigmatized sigeze sukusepet debade. Not that Mary conceived out of a scandal, supumamo. The way things unfolded was beyond the accepted norm, making it look scandalous in that society. Kemasaro fuginu no nifle da su ke krede tevida su ke zunu pubamo. De kim hidi popokia tsele ko no nifle de shi po society jo mejidi sunu tali mo gadao. Worse, you have to dig it up. Suapuba. Puti waits a samudi, so no lesson gigazubuga. The ugliest situation, one that even seems scandalous, cannot stop God from doing what He intends to do. God's purposes are so great that He is willing to risk His reputation and participate in human experiences, however awkward it may be, for the sake of His greater purposes. Lesson how nukigatsubo ugla baga. Tevies segada, yeshugada, shigetsu situation uzoshiri. Tevie wodinu scandalous, gekrugatsugimi. Shigetsu nuzoshiri. Shita zoshiri uke penyofo kigetsubo resetushi. Sus kawaligenza. Uke penyofo keleu, pukeleu tsisaya. Uke penyofo marher. Uke penyofo keleu suzator. Suzator. Musuzator gazala. Kepenyofe putyopo tau beker nyugaza. For reputation. Susiri beker nyupi juri. Te viden ye gaza sunshiri lerdi uzeri. Uzeri human experience wa experiences gaza.
That's exactly what God did in and through Mary and Joseph. Kemasoro fuginu bubu nyoni fulidi society utemi mozu te vigaza shigazu botsude there is sunu unye experience susunu kepenyo fe pokele pom har kigazu boshi su tsigasa mulide. God, that is why God came in person. Temimidi vorwe to participate in our experience. Nushulevi, keteyelevi, makerelevi, makekepekalevi, kepenyope sunu, uzeri, u experience nu pori participate sugaza jisupenyo vorgasum sutasawe. Bengu telau kigazabuga. If God made these choices and became seemingly weak for us, what should our response be? Kepenyope chaho keda ke tatsa chaho ke dalidi ke dadi. Ugola hadebo putsker nyobye tatsa ke zariunu bukasa liro. Butatsmo de tatsa ke zgimi temmi minguniliro. Shiga zariunu bukasa liro. Ugo kizanu bekiga zibutsumoshoga. Joseph kimedi response ga. Joseph was afraid and he struggled quietly, right? Matipo kerta tanu. Poeta zeu shile zemata poe michida sala tige delewe micheje dipukipu. Serabizomana poe potyo pununu punuke huke ro sabagada. Harbagada kiediga po kimi tsudio bagada vopo biriga monu. Poe nyoni fubade. Kiedi Joseph punu pokera, halebie pokera, ba modada. So he struggled quietly. Joseph thought he had only two options. Given the situation, option career on the pugasagame, divorce Mary, supo, or stone her to death by law. Kekilamuna 시가담에 하이게츠 시츄에이션누 개코케 와라 몰리로 개지에 그 루비에 테뉴브 베크리와레 테조르수 알라우츠베바 슬랍 조세페 옵션 하니에 조데디에 레투슬리로 데이케 페뇨페 옵션 세우비 붙스서 무세우로 끼게츠보가 개페뇨품 하르누 오 디푸디에제츠디 도스게리오누 부어시디 옵션 세우 Pukimie tsudoga mariaze pukinu vode unyeshidi kesebade. Jisu penyole kamoche. Jisu penyole kamoche unye honyo ho simo meaning consume tsmo ketola sesupu. Mushidi pue pokarazo shiri he yielded to God's plan. Kepenyofe hadde butsukernyo be nlamo ala. Kala legedola, Poshis liro. Non options go fobame. Kepenyo for plan we yield. Maria respond kimhega. Mary was greatly troubled in Luke 1:29. Punuke huke rotsada Maria ri. Tigi dilu wordi Shidoho gets a puginu, Kamasaro fuginu pubu, no need for the jisubu penyo voro, Tepunumi penyoredo. Shisuru Maria Punu Kehuke Rotsada, greatly troubled. Deri Shidi Kawame. Shigazu Muna, Poekenu Doris Hadede. Mukenu Dogazu, Kigazubuga, verse Seredia, Luke po Seredianu. How will this be? Kim Hedi Silida. Sir, can you together? Pellegans together, can you together? Question, but Kim Hedi Shidera. She said, Deri, verse reteta, you procelero. Maria Putupo Cabie, Kepenyofa, Parhon City, Nkitiofa, Nedokemi Tsereji, where she did Pocasidi. Yielded herself. Ugo responsory. She more sugaza.
So listen. 대국의 패고 우고 지도 프로게스는 우고 레스폰 기게 즈부가. 디기 딜레고 워디셴 우고 기쁘게 스스는 우고에 미치다. They were terrified, the shepherds. 무시디 스시우 디기 딜레메 까 깔라워디는 셰. 제 뿌일라게 수김하다. 우고 워디 베틀레헴 누고고 대국의 패바 대바. 디기 딜레고 워디 우고 기 지수 벤율에게다 수스푸사 차바고문우 host of angels 가메르츠리 제 뿌이다는 내고 그바스무서 미치다다로데 대고게 페하고아 우고리 수스 시디 미치다 네 데리 verse 커핑은 기게즈고 브라운고 우고수 디기딜리우 워리오 기쁘게스 수스 부게스시에 their response was let's go to Bethlehem and see 워디고 디기딜레 우고 기쁘게서 메호두게 우고 디에제누누 두게서 obedience response 이게즈부 우리데 무시디 웡무서 시디고 깽무세디 니페떼기 부부데 디에제누누 두서 워디 무게서 수세디 잡부츠도데 몸이 그림이 kekipa terishidi tezeushidi ungo keta ugo susumudi ugo jisu haddebu namo ala pucho putsuker nyugasa tseliro ugo ripodiezetsidi kiga zubunu poner sebashi kiga zubu tsunu kiga zubu mienudi kepenyofa nkipu bashi nosunu podiezetsidi o pobushidi nkelunu pomhato tsasadoga basu tsasa musdi rigedo che penyofa shogedo che penyofa so howe musu se sepadi ZHAPU tsalagasa su ugo mese bawe hake siguri vor ugo ni tuzatinu temmu mugazala jisu fuvordi mugo kigezabo lavorga 지수를 쇼게도 라vor 지수를 쇼게도 라vor 대국의 패고 하게 시고 그때 디에제츠디 쪽에서 디에제노 우고수데스게 데리 우레스폰스 스미헤가츠 르비즈모디 헤롯게 디우니디 레스폰드 리츠달레비 Muherod ke diu respond to kiga zubuga mati ke nye senu punu hakesigo yetuzaji nu vordi judamiko ke diu reshudo di vorzele ke su sisje ke tolese pugeze po punu ke hugerotsada he was also disturbed tezeu di liu sisje what was his response 지수 두크리와도 지수 백가와도 두크리와도 그래서 겔레수스 세디 뭐 맞으데 뭐 레스폰스리로 게뭐또 보는 보데 너무 아게들이 아부 레스폰스 게 디우 헤롯 헤달리비 데리수 너무 아게즈 아부토 게다디에 게페뇨퍼 기게즈무누 김혜리 무 레스폰스는 것이 우고 example 하고 하누 수리 레스케 개페뇨베스라 보티오포츠케 뇨비에 템미에 피디츠게서 오누 우메시에 우케레 우 limitations 우 타츠 스고스 베테 누 보에 보티오케 우포츠케 뇨비에 스고누 스서 기에데가 인켈랄리 게들라 아켈랄리 게들라 무슬라 볼레 투게스 디오하 우글라미 토니 보 봄하니 피어리 니라 봄하게 즈미츠 시디 보 파즈게슬라 니츠 베니네 무제도 give thanks 달리 우스바데 수데 봄하니 피 보에게 디고모게 디우 디무기 즈츠게스 파페 테세게바 게페뇨프 봄하니 피어리 라 무알라 봄하게 즈미츠
不本有个 word 是的他这个字有呢 verse 是的他个字面跟面目啊面个字不很腻嘞啊不吃本腻的是俄国哥林提亚跟有他的愤怒保不个时候啊好喂 verse 哥林提亚跟有给跟你的愤怒里木个嘞啊木个没意思la zizo che quilamuna che tatsunu a che cosi zilia che tatsunu che pegnofo che cosi zilia che pegnofo tatsu che sunu che pegnofo che go su reveal sebi Christmas deunu su reveal su tabi ngo che smome musu message u tier la mu ala su spazoe che penyo fung mu che mejiu la mu ala jizo che kilamuna che tatsunu a u che penyo fu che go su Sicilia che zela telanu sedega se versio mu vers che kriu go sa prosaso Corinthia che riu ne te pengu che Corinthia che riu può me te pengu mu me te tenye me te fa u che penyo fa che nyae te mi pasiu ki pasiko mu che penyo fa tatse me jiri te mi ki me cha me gogo zo deri u che penyo fa ha che sigo che ngasu che diola ki zunum hasike mugo che daliede mu che penyo fa me che me chago che ngasu che diola ki zunu che tatsugo che daliede siro u che penyo fa ki zunu halle pe zaya che zago bie pe zwa che diola che penyo fa hapuri che mom hedi mie ulle pe z mu utia che zago che daliede sidi mie puri bu u che penyo fa ho zunu che malha mulie che diola hawa u ko lawe che penyo fa dioha ugo lawe ai missionary press do microbo ni di bagazala 1 Corinthians 1:25 For the foolishness of God is wiser than man's wisdom and the weakness of God is stronger than man's strength. God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. Kepenyovubu jabi budye kazagasa tsudomhogi sikiletsile. Ugo telanu tsali potsudoba masla tsali ku hitinye otsidi kecha telanu wodadio. Tsali ku hitinye. Ugo verse stanza può genye mu dio tsudowe. Stanza può genye mu dio. Muni daro pete shitari nome. There is no
che anye pu la anu te ba we anu le che nye pu ji su la anu te ba we you nye pu non te mie ko ke la dio ke ri dien se u ko ki vor rin credin bu zo tse re din ze calvary ki vor anu learn che anye pu la anu te ba we anu learn che nye pu jisu la anu te ba we 如果他老奴被这个是每次他吃里头没，没事的啊，他老没弄吃死掉，不得谁来的。que crie que massa ni po Jehova me jewe no puti que vi hobi ko tsidi ko bu ni po jedo vordi que shonu que ze que pe kroke legla he go puti que cha haidi que ze que selemo que krotolemo que ngulemo vorde deri ni po no puti vi tilemo bazo shir he go bu haidi que huli que vi chayo bu krisdi jedo ni po que ze no shugele pe telan bejia vorgele pe tebu ni po Jehova o nipu THEJA sedi to la pagile tsriche nrshodio kepele ko to mengu di nipu Jehova vorgele gemi hego buche do nipu honi ho zeke pe krogesa kengugesa kesegesa no THEJA mugile jiushiro nrshodi nipu THEJA mugile sego sedi to la padi nipu Jehova ZHAPU mi tslagile tsriche no hego krigesa no hego ngume jegesa hego bun kila vorlige to la nipu Jehova non tion tsker nyobie 다 쓰게 해 그저 좀 가서 게 디바와디 니푸 노 주리 해곰 해뚜디 니푸 루버스 니푸시디 해고 게르게르고 시투 기즈누 템미에 김게 게르게르수 섬메 타와디티에 노보디 게 보키 자자바디 해고 라차가바 해고 게레시디 해고 라차가바 수슬란 베제야 데리시게 주르 비모니푸 노티 해고부 노츠 예투프디 뇨라뇨 미츠디 루보디 템미츠디 루게스 수슬라 해고부 게페뇨 퍼실리게비 기누노니푸 노 차수스 노기 카수스 크르피 해고츠스 해고부 무디 니푸 조바 시리디 게페뇨 퍼실리게비 노수스 츠스웨 슬라우웨 니푸 no chau ke tomu ke hirozowe hegobu ni pu Jehova nsilien pelelie hegobu ni pu Jehova nginu ni pu krukrekele mit spreje musidi ni pu hake kri moderi no ke to no chau ke tomu ke hiroge ni pu hegobu su sidi hego ke pelebie ni pu zile ke dio ni pu no su se tian ni pu no jedo hego kinu 기게 즈보 메르야시 논촌 스케 뉴게스누 니푸 조바 하짜보라 노수 스스 헤고 켈라스게 디올라 헤고 분 kilă vorlige de la nipu no ntionțăcăr nioseru heko busu să silidi nipu Jehova herod kem hedi nipu fălesimo de herod kem hedi pețula de nipu șigăță țăda hece deri nipu Jehova Mariamu Joseph unye kem he teko ke pego kem he hake sigom nșudo di vorgeță kem he nipu Jehova heko bun diezețăgățunu heko kasılige dio nipu no krosje heko bu pihau pieslige dio ke kuripie heko tsăsăgele tsălece di chayawe no fubu nipu Jehova heko nșugele nte jangukele mu nipu Jehova heko chepgele sobos petenu heko tsăsasăce heko haidi tolaga panușe nipu no fubu nipu heko nupumu heko tsătioje nkeni nipu Iisus Hristos genu tsăpi heko tsăsăva kada ke nisu sedi heko bula pagățnu nipu heke lunu sus selulie mu mieke krimikiri
부슬리게도 세가 자슬리게도 게 크리브세 니 세가 자슬리게도 니부 노히고 크리스지 헤고 메돌리로 수두리 라보리 니부 아키아누 너쇼라도 니부 노 헤고 켈라즈라 버스 켈레츠레 헤고 부시디 테자 무사켈레츠지 디체게 찌티하고 하누 니부 조바 헤고 미에포리부 게바보디 후가와 스와헤 데리니부 포티하고 하 포마레 토르게즈 헤고 부수스 시디 헤고 테 헤고 러셔리 헤키 쿨러셔리 헤키 크리미 러셔리 니부 조바 포마레게즈 수스 시디 헤고 부 포티하고 하세디 프리 사고리제 니부 크리 사고길레츠리제 메도르 사게즈 누시리 헤고 부 수살레 무 메도리 시사길레 츠리제 제호바 부 자비에 니츠레 무 니제발리제 제호바 부 보제비에 니바 베질레 무 니크레니 누메지게 리우츠제 제호바 부 보제비에 니메홀레 무 본누 네우비에 니츠게 리우츠제 디 지수 크리스타 칼라게 리우자누 차사웨 아멘 이 부부 자비에 베테츠스기레 츠레